Novim putovanjima i saznanjima radujem se uvek. Ovog puta nalazimo se u Republici Makedoniji, u gradu Skoplju, gde se održava tradicionalna manifestacija pod sloganom Srbi i prijatelji, po 5. put za redom u prelepom hotelu Aleksandar Palas. Pored toga što je pravoslavna crkva stožer okupljanja Srba van Matice Srbije, i ova manifestacija koja u svom sadržaju ima takvu kulturno-zabavnu ponudu da Srbima u Makedoniji Srbija prođe kroz sva čula, srce i dušu. Sala u hotelu Aleksandar Palas, koja može da okupi i do 1200 gostiju odjednom, stvorena za tako nešto, gotovo je puna nostalgičnih Srba. Ova manifestacija, koja okuplja ugledne, važne i uticajne Srbe u Republici Makedoniji, je ujedno i poziv da ne zaborave svoje korene ma gde bili, negujući i čuvajući svoju izvornost, tradiciju i običaje, jer reka koja nema nikakvu vezu sa izvorom brzo presahne. Koristim priliku da pozdravim sve gledalce radio televizije Vranje, zato što sam ja poreklom iz Vranja, rodom sam iz sela Suderca, znači iz opštine Vranje. Sticam okolnosti sam u Republici Makedoniji i sticam okolnosti se bavim se politikom i predstavljam Srbe u vladi Republike Makedonije. Mogu da kažem da ova manifestacija Srbi prijatelji, koja se tradicionalno organizuje svake godine, znači ovo je 5. godina jubilarna u hotelu Aleksandar Palas. Znači svake godine ovo je najbolji, najelitniji hotel u Republici Makedoniji, gde se svake godine okuplja blizu 1000 Srba, znači eminentnih Srba koji nešto znači u Republici Makedoniji, gde uglavnom premijer Republike Makedonije ili predsjednik Republike Makedonije pristuje, znači ovo je jedna od najboljih zabava. Uvek će biti uspešna i ja mislim da će ova petica dobiti još jednu nulu, znači da ćemo slaviti 500-godišnjicu ove zabave. I još jednom pozdrav svim gledalcima radio televizije Vranje. Eto, hvala vam na dolasku.
ću drago da pozdravim opet Vranjance i moje prijatelje u Vranju i poznanike i onu mlađu generaciju koja me ne poznaje, s obzirom da sam ja prve korake u muzičkom svetu upravo napravio ovde u Skoplju, što znači da mi je vrlo poznat teren. Stiče makedonske pesme, vranjanske pesme, kosovske pesme i sve što je vezano gore za malo severnije krajeve Srbije. A šta da vam kažem, neobično sam uzbuđen zato što bez obzira što tradicionalno dolazim na ove večeri druženja srpske populacije ovde i njihovih prijatelja Makedonaca i svih ljudi dobre volje koji vole dobru pesmu, dobru zabavu, neobično mi je zadovoljstvo takođe što opet nastupam sa nekim novim programom mojim, a opet starim zadovoljstvom, što znači stare pesme ostaju večne, nove pesme se trudimo da napravimo na krilima onih starih, finih tekstova i kompozicija. Veliki pozdrav specijalno za vranjansku populaciju, vranjansku televiziju, ljude iz Vranja i okoline. Vranje meni u srcu i u duši. Trošim ga nemilice, ali u kulturnom smislu. I nikada ga neću potrošiti.
da bih pozdravila prvo sve gledalce kraj malih ekrana i ono što bih rekla da je jako lepo družiti se na ovakvim skupovima, gajiti, negovati tu srpsku tradiciju, bez obzira što smo u Makedoniji, bratskoj naravno, u Skoplju, gde se naravno sastajemo mi sa prijateljima, tako iz različitih krajeva. I da znate da mi je baš drago što Ali utisci su lepi, dobri, naravno, doček izvanredan. Ne da je izvanredan, već na baš nekom zavidnom nivou. I mi, eto, da kažemo, mlađe populacije Zvezde Granda, mislim na